TV West netabarusya government n'abanyayuganda mwena okwikaha kuzaguza emyaka 61 kwiha Uganda etungo kwetegeka. Ntubasima ahabo bahagizi n'obushagiki bwanyu okureba programs zeitu n'amakuru gaitu. Hangara government, hangara abanyayuganda mwena. Okuhinga omuceeri mu Uganda kukatanduka omwaka gwa 1942 kandi nabwo ukaba no guhinga emyanya mice guri gwo kulisa abasurukara babiri bari mu rutaro rw'ensi yona kandi okuguhinga guru muce kukagumizamo mpaka okusi omwaka gwa 1994 ubwo babiri no baguhinga kushikira government bari kugishabo kwongera mu amani. Uganda atandika kwetegeka nibwo twabasa kuhinga omuceeri kandi okuhinga kwa yiyongera mwenu kikatuma twabona okwetegeka kwatuyamba kugira ngo tuhinge omuceeri tuyete kozese nyincha tubone sete kandi sho tubone kongera abana kuzishomera okwihobwo ebiceka bitaro bimwe na bimwe mu ihangane bahinga omuceeri katandikwa gumanyaka rugwe 12 abantu bamwe batarika kuguhinga baragwiya side za mbale balisha kunu bale ujiyeta barahingaho tuce zeni omu 2025 omuceeri guyija twataga guhinga je gwaletwa ampu yatugayihinga je twahinga omuceeri twatwaguhinga no mu line by zeni kandi omuceeri gulera nze banje ndikubeta ngo mwije tuhinge omuceeri gutuyambe okuruga omugoro kwatanisiza na Uganda. Abahinja butuganireho nabo nubagira ngo mu kuhinga omuceeri babisize hamaka gabo kandi n'entase yabo yayeyongera inkemero mendijo ababino buzubo barukurabamo mu kuhinga cingweki gana na Queen Elizabeth National Park namwe no buryo urebe injojo zayi mukaho zirije kurya nyamushana ako kuziri kuranza kunuka green ono omuceeri ko gubonire zuzishara mu kutandika kurya ati hato umuntu natandika kurinda omuceeri gutakatarikira agurinda gutarikira agurinda ari kugujesha yatubwiye na irrigation masema ndatekateka ngo tukabire no mubwire bwo mushana turahinga omuceeri kukijana ko katuyamba mubwire bwo mushana nayo nejora yaragwe ekashweka tungisereza atwitonka abakazi turija kuno guhinga omuceeri habwe njojo abaga government mujyamo kutugirira mukatuho urugo urugo rw'amashanyarazi mukazitira ibikoko bikanga kuguma birija kuturumba nitwe abakazi turarakira turarinda imiceeri turarinda imisiri hatito nk'abahinzi b'omuceeri kandi nshaba government kuha etoma cyo mutindo cyo kuboneza omuceeri gwitu ukashohora burya mutindo akuba hatinka hatahituri twagwerize ntuguguze kikuta hona babina maskongo government yabakwatiraho nibija kuhinga omuceeri mwinji batandike no kuguguza mahanga gandi kamahinda hati kituma ecoma kitagweza ngugu bube white ugire kara ndongeri standard nkugwa abandi mbeno twine challenge yo kushanga tutari kubona katare competinga mnonga mu katare kenshi yona ahabo kugira ngo twine quality mbi yo muceeri then ni twija tushanga turikwetenga kugura omuceeri gw'abahinji bitu lero tukapakinga ibakweta bulking kitulema ahabo kushanga omwe tutine ntandiko iri kumara tutine kasente gari kumara hati oshanga abahinji ni balete miceeri obundi abashuzi ninga ba brokers ni bijaha ni batu out competinga ni babane bo bagutwara ahabo kugira ngo twine sente. Michael Byarugaba uryo muhandikiwe by'amasharura bwa district ya Rukunziri nagira ngo Uganda itakatunjire kwetegeka okuhinga omuceeri kukaba kuryo mu Uganda konko mu Rukunziri kukaba kutariyo. Byarugaba nagira ngo bine ntekateka yo kureba ngo batandika kupakira omuceeri ogo na no guguza mu mahanga gaheru. So omuceeri gutuganire side zona na mwenu ko kubantu rero mu district sezindi noshanga amwe batandikira tugure body ngoshanga bagira mu kabushenye bayisi shanga kakase ka obura baka Kenya so mwenu ngarukunjira district ni twine plan
akatwirwe turiyo tuza kugira industrial park mu Rwambara kandi industrial park yitwine yitkuza kugira nejari neza kubanereba ya agriculture products. Abahinja barukikwa rukumi na rushanje nubo barukinga umuceri muri Rukungeri hamwe na Kanungu. Amakuru agagasha kwa Danbasibie. Hangara government, hangara abanyayuganda mwe.